Kaixo lagunak, ciao a tutti! Bideo hontan aipatu nahi nituzke nire hizkuntzak zein diran. Nire bizitzan zehar, ze hizkuntz ikasi behar izan ditudan, batzuk hobekixeo, beste batzuk geizkixeo, baino moldatzeko modun edo dazkidan hau pixka sikira dazkidanak aipatu nahi nituzke bideo honetan. 2008ko ekainaren 7 ari naiz grabatzen. Eta aurreneko hizkuntza euskera da. Nire ama hizkuntza. Ni txikitan, sehaskan negola, nire amak euskera ziten baiziten. Eta hori da gauz bat, aztutzen ez dena, edo aztu behar ez dena. Eta oso importantea. Gero, 6 urtera arte, Donostiko Partezarrean dagoen Horixe ikastolan, garai hartan Santa Mari parrokiko lokaletan, hantxe ibili gitzen. Han ikasi nun, idazten eta irakurtzen euskeraz, lurrean eserita, ez bai ginen bat ere aurkirik, eta letrak ikasi genitun halako txotxa puske batzukin. Geo beti, jakina, euskaldunekin euskeraz eta erdaldunekin erderaz, eta geo apez bezala, lan gehiena euskera zitea tokatu izan zait. Herri euskaldunetan bizitu izan naiz, Betelun, Gorrikin, Leitzen, eta haietan nire lan gehiena euskaraz egitea tokatu izan zait. Euskara gure hizkuntza da, nortasuna ematen diguna, altxor historiko izugarria, Europako hizkuntzik zaharrena, eta guk eutsi behar diogu, eta nik behintzat bihotzean daramat beti. Mi segundo idioma es el castellano, aunque bueno, en realidad, al ser de Donosti, se puede decir que aprendí los dos a la vez. Es más, recuerdo qué día fui consciente de saber 2 idiomas. Yo era muy pequeño y estaba con la mamá, con mi abuela, subiendo a un autobús. Yo le debía hablar algo en euskera al chofer y el chofer dijo, este niño habla vascuence. Y ahí la mamá me explicó, mi abuela me explicó que yo sabía 2 idiomas. Yo, por lo visto, a unas personas hablaba en uno porque relacionaba con ese idioma y a otras en otro, pero no me daba cuenta que supiera 2 idiomas. Después, a partir de los 7 años, estudié en los Corazonistas, en Mundaiz, en Donosti, y allí aprendimos el castellano a la perfección. Aprendimos un castellano de categoría. Para los 10 años, con el hermano Aurelio, ya habíamos aprendido toda la gramática del castellano. Es decir, nunca, después de los 10 años, he vuelto a aprender nada nuevo de gramática castellana. También la literatura castellana aprendimos muy bien. Es un idioma muy importante, que está de moda, que se habla mucho, sobre todo en América, pero que en todo el mundo está de moda y que estoy muy contento, me encanta el castellano y estoy muy contento de hablarlo tan bien. Mia terza lingua sarebbe l'italiano. Diciamo che l'italiano io ho cominciato a impararlo quando avevo 16 anni, perché ho fatto un viaggio in Italia e mia nonna mi ha lasciato un libro perché io imparassi l'italiano, allora ho cominciato lì a imparare un po'. Poi, l'anno 2000, sono tornato in Italia. Ho fatto un itinerario francescano e poi ho partecipato alla Giornata Mondiale della Gioventù dell'anno 2000 a Roma. E lì ho imparato tantissimo italiano. Sono tornato che me la cavavo con l'italiano, potevo capire quasi tutto. Ho imparato tanto. Non lo so come, leggendo i cartelli, parlando con la gente, non lo so come, ma ho imparato tanto quelle 2 settimane che sono rimasto lì. Poi l'anno 2011 il mio vescovo mi mandò a Roma per studiare il diritto canonico e lì ho imparato molto meglio l'italiano. Diciamo che ormai per me l'italiano non è più una lingua straniera. Non è che lo parlo a perfezione, per carità, ma comunque è una lingua che per me è sempre un piacere parlare e che non faccio fatica a parlarla. Poi quando incontro in giro un italiano, un'italiana, in qualsiasi posto del mondo, per me è come incontrare un connazionale. E poi nella Chiesa Cattolica per me è stata molto utile pure l'italiano, perché è una lingua che ho trovato tanti vescovi, preti, frati, suore che parlavano l'italiano. Allora, per parlare tranquillamente con loro, per dire tutto quanto volevo io, per me è stato utilissimo l'italiano, è stato veramente un idioma che per me è stato molto utile e per me è sempre un piacere
l'italiano. Sempre sono pronto a parlare in italiano. Ma quatrième langue, c'est le français. Dès que j'étais très petit, j'ai beaucoup écouté le français parce que chez nous, ma mère, mes tantes, ma grand-mère, quand elles ne voulaient pas que nous comprenions quelque chose, elles parlaient en français. Et c'est pour ça que dès que j'étais très petit, je voulais apprendre le français pour pouvoir comprendre ce qu'elles disaient. Après, à Saint-Sébastien, on voyait la télévision française. Et il y avait pas mal de programmes qu'on voyait en français. C'est pour ça que, après, à l'école, on a eu le choix d'étudier soit le français ou l'anglais. Et moi, je choisis le français. Et avec les frères du Sacré-Cœur, on a assez bien appris la grammaire, on a assez bien appris le français. C'est vraiment une langue qui pour nous est connaturelle. Après, on allait beaucoup au Pays Basque français pour faire les achats, pour visiter Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Hendaye, à Lourdes aussi, on y allait souvent. Alors le français c'est une langue qui a été très présente dans ma vie et que j'aime bien et que c'est très important. My fifth language is English. I remember when I was a child, my grandma, she spoke very, very, very well English. And she had an English friend, and she called her, and they were speaking in English for an hour, very, very well. But I didn't know English. Some words, some things, but I didn't know, because at school I studied French. But then, on 1999, I went to London to collaborate with the Missionaries of Charity in a house helping alcoholic people, and most of them Scottish, and the sisters were Indians, and I learned English there. I started to speak because English is very important language, and then I like traveling, and in all my travels I must speak in English with a lot of people in the plane, to take the plane, in the hostels, with people from very, very different countries. It's possible to speak in English because it's the most important language in the world. Meine sechste Sprache, es ist Deutsch. Ich habe ein bisschen gelernt, eine Hochzeit zu feiern. Im Jahre 2003 in Bayern, in Rosenheim. Es war meine erste Hochzeit als Priester. Denn es ist eine Sprache, dass ich kann nicht zu viel üben. Weil hier gibt es nicht Leute aus Deutschland oder Österreich oder Schweiz. Aber es gefällt mir sehr Deutsch. Und ich möchte besser lernen, weil es ist eine sehr wichtige Sprache. El meu setè idioma és el català. Vaig començar a parlar català l'any 93. Vaig fer una immersió lingüística a casa d'uns amics, al Penedès, i aleshores vaig començar a parlar el català. Després he estat moltes vegades, m'agrada molt Catalunya, tinc molts amics i sempre que hi vaig m'agrada molt escoltar la ràdio en català, celebrar la missa en català, parlar amb els amics en català. És una cultura que estimo molt. I també m'agrada molt la mentalitat de conservació de la llengua dels catalans. És molt important, la conservació de l'identitat i de la llengua. I es fa tot en català, l'escola en català, els cartells en català, i això m'agrada molt, és molt important. Și am învățat românește, pentru că l'an 2001 am făcut o călătorie în România cu 3 prieteni și înainte să plec am cumpărat o carte pentru învăța românește. După că am ajuns acolo, am văzut că nu este limba greua pentru noi, este ușoară învăța românește. Acolo am închiriat o mașină și am vizitat toată țara. Am vizitat Brasov, Ișericaner, am vizitat Sighisoara, castelul din
Bran, Castelluldin Dràcul, Cluj, Kolosfar. Am traversat Carpați cu mașina și am vizitat mănăstirea din Moldova, Sucevița, Moldovița, Gura Humurului, Voroneț și am mers la Mare Negra, am făcut o baie acolo și după am vizitat Tulcea, Delta Dunării, este țara foarte frumoasă. După și am mers Republica Moldova, Chișinău, Orhei și nu am avut nicio problemă pentru vorbea cu lumea. Este limba romană, România, Moldova, este lumea foarte, foarte frumoasă, am fost foarte bine, îmi place mult. أنا درست اللغة العربية الفصحى في المدرسة للغة من بمبلونة 3 سنوات. وبعدين أنا زيارة بغداد الدولة العربية. أنا كنت 3 مرات في مصر وعندي كتير أصدقاء من مصر. أنا كنت 2 مرات في المغرب وعندي أيضا كتير أصدقاء من المغرب. أنا كنت في فلسطين 2 مرات وأنا كنت أيضا في لبنان في سوريا وفي تونس. أنا أحب العالم العربية وأنا أعتقد القدس مسيحي بالعربية وأنا أريد أن أتعلم بخير اللغة العربية إن شاء الله. Desetiat jazyk moja bulgarski був лекумберри, където аз съм поп, има много хора от България. И аз малко я чух български, за да говоря с хората. Много ми харесва български. И аз бях в България, в Варна, Рилски манастир, София, Шумен. Ми харесвах шуменско бира там, в България. Аз имам много приятели от България. Eu também falo apenas um pouco português. O único país lusófono onde estive é Portugal. Tenho que visitar mais países onde se fala português. Brasil, Moçambique, Angola, Timor, Guiné-Bissau, porque é uma língua muito importante. Uma das 10 línguas mais importantes do mundo. Eu gosto muito algumas palavras em português. Gosto muito presunto. Gosto muito frango. Gosto muito também trampa. É uma língua que adoraria aprender muito melhor. Я тоже знаю немножко русский. Немножко говорю, немножко понимаю. Как язык, славянский язык, я знаю лучше болгарский. Хотя русский важнее. Кунан, Нюха, Перупи, Лима Яктапи, Тияни, Рунасинита, Ячашани, Писията, Ячани, Рунасиниха, Кичуаха, Sasan. Eta ok dira, gutxi gora bera moldatu naitezkeen hizkuntzak, batzuk hobekixo, beste batzuk gaizkixo, gero zenbait biaketan ikasi izan ditu pixka bat, behar bada Kenian egon du nitzelarik Swahili pixkat, edo Txinan egon du nitzelarik Txinera pixkat, edo Indian egon du nitzelarik Bengali pixkat, baina esalditxoren bat esateko, ohitzen bat bai, baina hola ideiak transmititzeko eta ez dazkit. Jainkoak osasuna ematen badigu, espero
oraingo hizkuntza hauek pixkat hobekixo ikastea, eta etorkizunean gehiago ikasteko aukera izatea. Izan ongi. Txau!